Hello and welcome to my channel. Kadok gawe pansame kardom pini nili paklang ponji lake lang og recipe thi hek pen lapen lockdown hot ke so namong same longkom lasini thi hek pen a recipe nali tumang no paklang ni phani thanglo si kadok gawe lang hor sinang lake pini recipe lo hanso pen hor ke tok pias bok birik lang ok lapen alu sitamedo non bangke kerehi paso det pen jang thulung lo dorchet an kerehi paso bom ke high flame pen si ibom gas bang pen hina thu banget an bangke sosi modung po alang pan bangke lahai bangke ke jog dunji ahar mulo pamoge paklan an ahar mulo lake jang thu ke so pen na bang non bange pias pidun lo inti bange dorchit an pidunang po bangke hanso pen huru ke tok po pidun lo pen birik bangke ni tumai komhek sipi thema osumar da do po tasi birik bangke nang tum ning hang pa ong chet ta chok pa kom chet ta chok thermit brown color bang vetik an piasa bang lapun vui dun bom nang po dalchini asapo pidun lo angnim phan nem pru jinji phan lapen tespat brown color jog hai lo nan bangke bok jog dunang po so recipe ke simple pik lapen easy o pen jang thu sta me la an enang nilo ikuvet pen choklap bok ing du khoi lo pulote dit nang po lo mo phan angke lang ok jog dun nang po lang ok bangke lapu sap jog de pen phar dep dun nang po sap lapu phar dep dun bom nang po pure the bangke lang ok jog je prang si jog dun lo different o elo lapu jog rape se tame chok alom o dip thunang po ya arklok lo pulote po ako ang bong lom lapu phar lep dun bom nang po
Asap lo bu parlep dunang po. Parlep dum bom pen dip po lom o an ke dip de pen pusi la pamo ke paso tang lang jog dun po la lo po te clock fit po tha clock fit lo Ake simple la pen easy method lo pen jang thu same kom hek pa same minta nang ne lo kom hek pen same asia recipe chiplang sansi check pon bom lang po alu same men me ma clock bom lo alom o dip lo dip pening pu thu lo jo color same lang nang the bom mat lang me pon bom lo nali tum same la so recipe try tame simple pen easy method non bang ke alu he hui same men nang men tang lo okay men phun lo ox tame men lo mende pen apia mohor lo nali tum same la so recipe ning dok pulote please comment pen pachini pon ji phansi chinyung lo ning thelo kado ko besame la so recipe ke lang pen ning jing sam pon lo nali tum jong si la so na recipe simple method do pulote comment pen na pachini ji phansi chinyung lo kado ko be phansame kardom hi guys ini recipe koson lo nani tum jong sim lang mesen pute please like comment and subscribe nang pipi vek tha lapen bell icon same ki berje phansi tunung rilo la bell icon bell lo pulote nang litum ki bangji updates same longpon ikpo kardom